Ngisacela ukubengelela ngumango Thobani sangoma esibholweni ezinye esibolo amathambo. Phathwe khubala isandla sensimbi sikho sentambile zebomvu zamadoda. Ndelaje abathathu manzi olwandle manzi ababayo. La ngizocela ukukhuluma ngopart 3 wesithunywa nedlozi. Ngiyacela ukuthi abanethunywa enkulu abanamadlozi amakhulu noma bengayidlula le video. Le video yalabo abathanda ukufunda ngesithunywa nangedlozi. La namhlanje ngizokhuluma ngani ngokulapha. Manje sekuthiwa ke na wena uyalapha. Impilo yakho isuke kuphi? Isuke isisengcupheni kakhulu ngoba labantu balaphayo bephile izitha zabo zibuya kuwe. Ngike ngithi ke mina umuntu mayelapha ukufanana nokuthi unyawo lakho olunye lusegodini olunye lungaphandle ngoba impilo yakhe isuke isengcupheni. Ngikwenze lesibonelo. Kuzofika umuntu ozothi umuntu ayi emkhulu bangifuna ngesibhamu. Umthathe umcuphe umenze yonke into mase sezimfuna inkabi mase zingasamtholi. Lezo nkabi umuntu oqala ezizomfuna ubani nguwe wena nyanga. Yabo sengiqonda ukuthi ke nabo laba abathwasayo nabo laba abambethwe abafisa ukwelapha ngelinye ilanga kufanele bazi ukuthi impilo yakhe kuphi isengcupheni. Yikho uzothola ukuthi wena unomzali momtshela into yedlozi akayithandi ngoba uyazi ukuthi impilo yakhe izoba sengcupheni. Yabo yikho ke ngithi ke nawe wena manje othwasayo yazi ukuthi mawuphuma kufanele uqine kufanele ube strong ngoba manje impilo yakho izoba kuphi sengcupheni. Yikho ke ngithi ke ukulapha akusikho ukudlala ngiqonda ukuveza lokho. Ukulapha akusikho ukubukwa ukubukwa nje endaweni ukubukwa nje na ukuthi hayi loyana uyalapha loyana unjeyana loyana wenza nje. Yabo zonke izitha bonke abathakathi bafisa ukuqala ngani ngomelaphi ngoba nguye osiza labantu laba ababathakathayo. Yikho ke ngithi ke isifundo sanamhlanje ukulapha akusikho ukudlala. Ukulapha impilo yakhe isuke sengcupheni. Ukulapha kufanele wazi ukuthi uyaphila noma uyafa ngoba labantu laba abagangayo abakuthanda ukuphila. Sengisho ukuthi ena ukulapha akusikho ukudlala. Siyathokoza yilokho ke ngiqonda ukufundisa namhlanje.